Sinivusele emalangeni indzaba lesifuna ukuyikhulumisa namhla indzaba le khanza ukuthi seyikhungethelive indzaba ekubulawa kwabantu besifazane event akhumblisisa ukuthi emalangeni ladlulile khona ngala endzabeni yakaManzini kutholakala isisi lomunye akhona scarf asishone lashile emhlabeni isiteke liphenyo lasachubeka kwatholakala ukuthi la Tanzania naye usifakile isandla but ke na saphenya amaphoyisa atholele ijali tholakala sekutikhungile yachubeka manenge labe khona kwaba ne-GBV indaba leka yabakhona ibide amaphoyisa atakhulisa indzaba yokuhlukubetana iwebulili siyatibona letinye tiyaphenda tinkantolo tethu dinenge kakhulu nangabuka nje iRolimeda kusibulewene abantu labathandzanako isikhathi esiningi namuhla ke kunendzaba ke leli sekukhona itinkantolo lecishe ifanele naleti ndzaba lezi solesibika ukuthi tekuhlukubetwa kwabantu besifazane sokuthi i-gender based violence in the country lapho khona kunejali labulala lekuthiwa libhekene netinsolo kubulala bosisi labane kulimale munye labadubule Zulu ngiyakhumbula lendzaba ukuthi yahlathamisa live kakhulu lendlela lokwenteka ngayo ngoba ubufakazi lobulethiwe tinkantolo ukuthi badujulwa labo besifazane bebasekhathi kule cabinet lokubuta ngokuthi iPentry khona lapha ezulwini sachubeka lisatekwa lecala sibonile kunetinkwele tivelako khona nje lokwavela ukuthi umsolwa yena akakhumbula usikwendekani wakhanza saphethe isibhama sadubula uyaveta ukuthi wakhanza yabeka Tanzania naye kulabo sisi analomunye wekuhamba bahleli ngendlela yena lengazange imjabulisa siyalibona ke siphonzisa libona icala sachubeka saxolisa yena Deputy Ribuvu simncina saxolisa siyaxolisa kule mndeni yakhola labashiya emhlabeni lisahamba ke lisahamba licala siphinde sabona kuvela naletinye tingo letinengi kakhulu lapha kule cala lapho khona yena vele emncina uthi bamlimalela lapho sisi kodwa bekungasi inhloso namuhla ke sinensatheli yethu le report endzaba tetinkantolo itasichazela ukuthi kwentekeni namuhla kusukela namuhla sekubheke ukuthi kwenteni indafuna kwente emncina inkantolo itawendana. Okay nzemaze siyabonga uvelile emncina namuhla inkantolo libe kwenta kabe cross examination lapho khona umshushisi bekambuta imibuto aphendula lagcile ku emncina namuhla ngiloko ukuthi akakhumbula usikwendekani akakhumbuli na usikwendekani but uyavuma ukuthi wabadubula laba besifazana labafaka ekhathi izingane sakhe lokho umsinti yasho nakuthi ke umshushisi umbutile ukuthi njengoba abeshito phambilini ukuthi wezama ukuthi idubula naye emva kokusadubule laba besifazane uchaze ukuthi mina lokwenteka isibhamu akade kusesenta kanjani ngiwanga khona ukuthi ibulala but uhlabise ngenhloko ukuthi lokuthi ibulala bekuyinhloso yakhe emva kokuthi adubule laba boba sihlanu emva kokuthi athole ubufakazi bakhe ke emncina ne-cross examination ifike ekugcineni ubese ke so utshela inkantolo ukuthi i-case yakhe beyiclose namuhla lokusho lokudalwanzela ke emva kokuthi umshushisi naye emncina wadafaka ama-submissions lakade besalanzelwa i-judgment lechaza ukuthi mncina licala lamlahla noma alimlahla umbuka ngatembuto nje ngosukuthi ngabe umbuso wona ubena ngakho abofakazi ngoba uveta ukuthi mncina kube bede bofakazi labalethile kusiphatha umfakazela ukuthi kwendekani ngalelo langa bangakhi bofakazi labalethwe ngumbuso ukuthi utoprove ukuthi mncina walenda lecala ngoba sibona ukuthi uyachaza ukuthi kude nabofakazi labalethile kusiphatha umfakazela kulenzalo. Okay lokuhlukile ngaleli cala lamncina enzimaze ukuthi licishe lathatha isikhathi lesifisha kakhulu uma silicasanisa namanye amacala abomeda ikakhulu umshushisi ubide abafakazi labacishe babesihlanu noma labasithupha kanti namncina kude fakazi lambitile uthi ngenele yena eboxini wachaza indzaba yakhe waxolisa emindenini lethizekako ngalokhu la kwenda la kangakubheki noko manje la kuchaza wena ukuthi bengasiyo inhloso yakhe.
we go beyond print to our new interactive website. Breaking news, professional video production, podcasts, live coverage and storytelling. Times of Eswatini keeps the nation connected.